Assalamu alaikum au pakhair raglai. Once again, welcome to the class. Bismillahir Rahmanir Rahim. I want to be your friends. I want to be your friend. زه غواړم ستاسو ملګری شم. I want to be your friend. زه غواړم ستاسو ملګری شم. I want to be your friend. زه غواړم ستاسو ملګری شم. Where had he been? Where had he been? هغه چرته و. Where had he been? هغه چرته و. Where had he been? هغه چرته و. موږ د چانه تپوس کو داسې کو. Where had he been? Nobody really know. Nobody really know. واقعي هیڅوک نه پوهیږي. Nobody really know. واقعي هیڅوک نه پوهیږي په دې خبره باندې په دې کار باندې. Nobody really know. What have you done? What have you done? دا تا څه کړی دي. What have you done? دا تا څه کړی دي. موږ د چان تپوس کو چې یار دا تا څه کړی دي په انګلیش کې داسې کو. What have you done? دا تا څه کړی دي. Make it your home. Make it your home. دا خپل کور وګڼئ. Make it your home. دا خپل کور وګڼئ. موږ چرته لاړ شو هغه موږ ته داسې وایي که نه. Make it your home.